Kwa nini ni vya wale wengine? Nuko batoranijwe. Ni kwa sababu ni wachaguliwa. Nuko Imana yabamenye. Ni kwa sababu Mungu aliwajua. Nuko Imana yabahamagaye. Ni kwa ajili ya kuitwa na Mungu. Nuko Imana yabavanye mu kwa kuwa Mungu aliwatosha ndani ya wengine. Ikabamenyesha na kuwajulisha ukweli. Ikabavana mu binyoma. Na aliwatosha ndani ya uongo. Aliwatosha ndani ya madhehebu. Alitutosha ndani ya desturi. Alitutosha ndani ya taifa. Yule Mungu tumshangilie. Namshukuru. Kufika Marekani unakutana wa ndugu. Mungu ashukuriwe sana. Namshukuru sana. Kutoka Rwanda unapofika hapa unakutana wa dada zako. Namshukuru sana. Kwa jinsi mnazaliwa mkiwa watatu. Lakini unapofika Marekani unakutana jamaa ya yule Mungu utamtolea nini? Amen. Umuhimbi w'indirimbo na waravuga tungaji wa nyimbo alisema ese mwami twakugira Bwana tutakulinganisha na nini? Imana itagereranywa. Wewe ni Mungu ambaye si linganisho. Urayigereranya n'umugore wawe? Tamulinganisha na mke wako? Cyangwa urayigereranya na siko wakubyara? Tamulinganisha na baba yako aliyekuzaa? Imana nishimwe. Yule Mungu atukuzwe. Babuke dusoma amagambo y'Imana. Tusimama kwa ajili ya usomi wa neno la Mungu. Aboneka mu gitabo cya Yesaya. Ni ndani ya kitabu cha Isaya. Nimedatuzi kusoma neza ndugu ataweza kusoma sura ya 40 28 hadi 31. Hanyuma uri nawe araza gufata igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Mwingine atasoma kitabu cha Matendo ya Mitume igice cya mbere sura ya kwanza umurongo wa 5 mstari wa 5 nangwa se arahera ku murongo wa 6 au ateye kwa mstari wa 6 ageze ku murongo wa 9 nangwa ngenda asoma we nasome Yesaya ibice 40 soma Isaya sura 40 28 hadi 31. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mbese ndi mwari mwamenye ese nturabyuka Imana ihoraho iteka umuremyi w'impera z'isi ntibarirwa ntirambirwa ntiruha ubwenge bwayo ntiburondoreka niyo iha intege abarambiwe kandi utibashije imwongera imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere bagurukishe amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucungura. Bamaze guterana baramubaza bati mbese mwami iki nicyo gihe wenda kugaburamo ubwami muri Isirayeli? Arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa
ibihe data yagenye n'ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya n'i Samariya no kugera impera y'isi. Amen. Bene data Asheri ataomba. Mwami wacu Yesu Kristo, kandi igitare cyacu, kandi ubuhungiro bwacu, ni wowe gakiza kacu. Reka natwe tuvuge nk'ibizima bine ndetse n'abakuru 24 bagose imbere yawe bahora bavuga ati uwera uwera n'agahoraho none n'iteka ryose. Mwami dore twegereye ameza yawe, nta muntu wegera ameza yawe ari uwanduye. Mbere yo kwegera ameza yawe ndakwinginze ngo umanze wakweza amaraso yawe akiduduriza ku ntebe y'imbabazi. Ndakwinginze ngo uyatureberemo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dore umukozi wawe ahagaze imbere zacu, n'umuntu data n'umunyantege nke, ariko wowe Mana itananirwa, wowe Mana ifite imbaraga. Ndakwinginze ngo umwongerere imbaraga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Natwe ubwoko bwawe, abana bawe, tuvane mu mubande udushire ku musozi kugira tubashe kumva iby'umwuka abwira amatorero. Mwami ikizu kibera ku musozi, kuko ikizu kitarya ibyo mu mubande. Natwe turakwinginze ngo utuvane mu mubande data. Amavuta urasiga ku mugaragu wawe atembe agere ku itorero ryawe, natwe tuyasogongereho, natwe adutembeho ibyishimo by'umugaragu wawe aragira, natwe ubiduhereze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ijambo risomwe n'inyuguti data, ibintu bisobanurira amatwi yacu kugira ngo dutahane ubugingo buhoraho. Ngaho ugaragara hagati yacu, tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Babasha kuchana. Taweza kuketi. Tumuje kushimira Imana. Tunaendelea kumtukuza Mungu. Yeye amekubali tukusanyike. Buriya Hivi ukibona watera, unapoona unakusanyika, uzabukoze ikintu kikurusha, utakuwa unatenda kitu kikubwa, kuko mu materaniro, kwa sababu ndani ya makusanyiko tubonera ndio ibisubizo. kwenye tunapata majibu. Mu materaniro Ndani ya makusanyiko iyo twumva inkuru z'ubukwe, tunasikia habari za bwana harusi, tukamenya naho ubukwe bwacu bugeze, tunajua kwenye harusi yetu, tukamenya n'ibigezweho, na tunajua tukamenya yenye n'umwuka wera vinafikiwa dushaka. hapo na chenye Roho Mtakatifu Imana anahitaji ishimwe kwetu. mu izina rya Yesu. Bwana ashukuriwe ndani ya jina la Yesu. Tufatanije na mwene datashe Tunashirikiana na ndugu mu Asheri kibazo yagize, kwa msiba ambayo imewapata, lakini hahirwa abapfa bapfira mu heri Bwana. wanayofia katika Bwana. Buriya ikigeragezo cya nyuma Jaribu ya mwisho ni umwanzi witwa rupfu, ni adui ambaye ko anaitwa tuzagera mauti. ahantu ho tutazongera, Kwa sababu tutafika mahali ambapo tukagera ahantu tutakufa. tutazongera gusaza, Tutafika mahali ambapo tukagera utazeeka, ahantu uzahora uri umusore, tutaishi bila Aho kuzeeka, ngaho tutakuwa kijana. Tuna sauti ya Bwana Bwana. apfiriye mu mwami, Dada yetu anafia apfiriye muri katika Bwana, Kristo. anafia Ejo mu katika gitondo Bwana. tuzamubona. Kesho asubuhi Mu izina tutamwona rya Yesu. ndani ya jina la Yesu Kristo. Ingaragu Imana yari yadutwaye aho Fred Branham yasengeraga, Mtumishi wa Mungu alituchukua mahali ambapo mtumishi wa Mungu Branham alikuwa akiombea. ko atwereka wa musere Alituonesha Waruhani yule Rafa dada Branham. ambaye alikuwa amezikwa karibu na nabii Branham na ndugu Branham. aratubwira ngo dore na wa musere barabatije ngo dore ngari hano, Alituonesha na yule dada ambaye alibatiza kandi hapo Fred hapo. Branham yamubonye mu yerekwa, Tena ndugu Branham alimuona ndani ya ageze maono. hirya y'inyiga mu bihe, Alipofika nyuma ya asanga pazia amaze kwibera akajeni. alimuona Mbega amegeuka uramusikana kuwa murukurira, kijana. Ariko we Unabaki bamubwiraga agaruke ntiyari. lakini unapomwambia rudi hawezi. kugeza igihe babwiye Fred Branham, Ifika wakati wakimwambia ndugu Fred Branham, Branham ndugu Branham, kureba aho uryamye, unaona maana nawe ambapo arahitegereza, naye alitazama, yanga kujyayo, alikataa kuko kwenda. akigerayo ngo baramuhamagaye baravuga bati Walimbusu karibu wakasema, mwene data Branham. wakasema, karibu ndugu Branham. Amen. Buri muntu wese aramuhobera, Kila mtu urukundo alikumbatia. rwari ruriya rwari rutangaje. Pendo ilikuwa inashangaza. Hahirwa abapfa bapfiriye mu Heri Bwana. wanayekufa katika Ese Bwana. gupfira mu nzoga uzabigenza ute? Kufa ukiwa ndani ya pombe Nupfira utafanya mu rupfu nini? guca inzaratsi uzabigenza Kama ute? unakufa Hahirwa abapfa bapfiriye mu fanya Bwana. utendo Abo ngabo ngo baruhuke. pia watu wale Amen. Kuko imirimo yabo igiye ibaherekeza. sababu kazi zao zinawasindikiza. Muri mugoroba dufite amagambo y'Imana. Magharibi ya leo tuna neno la Mungu. Utateranye arahomba, Ambaye hakukusanyika ariko wateranye anapoteza. Imana imuhereza Yule umugisha. ambaye amekusanyika Uwaje abarikiwe. adafite atahe Yule icyo ambaye hana afite, kitu arudishe
mu izina rya Yesu Kristo. ndani ya jina la Yesu Kristo. Dufite amagambo y'Imana tumaze gusoma. Na maneno ya Mungu ambayo tumesoma. Biblia inatubwira. Biblia inasema hivi. Yewe Yakobo we. Yakobo. Israeli natoranije. Israeli ambaye Mbese amechaguliwa. ntiwari wabimenye? Haujatambua. Ntiwari wabimenye? Haujajua. Kandi nturabyumva. Haujasikia. Imana iriho. Imana ihoraho. Mungu yupo. Mungu Uwiteka umuremyi ku mpera z'isi. Bwana muumba wa mbingu mwenye kuwa kwenye mpaka ya dunia. Ntirambirwa. Hachoke. Ntiruha. Hachoke kamwe. Ubwenge bwayo. Akili yake burondore. haiwezi kutajwa. Hapa kama tumerudia hatusikie neno. Imana yacu Mungu wetu hachoke. Imana yacu ntirambirwa. Mungu wetu hafaisi. Imana yacu nticika intege. Mungu wetu halegei. Haleluya. Nanjye nshimiye Imana Muna ninashukuru yuko nakurikiye umugabo utarazirwa. Nanjye nshimiye Imana yuko nakurikiye umugabo utaruha. Nanjye nshimiye Imana yuko ninanirwa Imana itananirwa. Izankomeza, izankubita ku mugongo, izanyirukansa, igeza hakurya. Iyo Mana nishimiye, ndayishimiye cyane. Nihawe icyubahiro mu izina rya Yesu. Apewe heshima ndani ya jina la Yesu Ni Kristo. Imana itaruha. Ni Mungu asiyechoka. Ni Imana itarambirwa. Ni Mungu asiye. Wewe wahura n'amadeni ukaruha. Wewe utafadhaika. Warwara ugacika intege. Unapo gonjwa unadhoofika. Warwara igifungo ndapfuye wewe. Unapo gonjwa kama unasema unakufa. Ibibazo byakubaho byinshi. Ukihe ukajya kure cyane. Unataka tumaini. Reka wihere Hata mu ukataka Burundi. tumaini. Ni kwa sababu Ariko Imana yacu yo ntirambirwa. Ntiruha. Haleluya. Ubwenge bwayo tena akili yake haiwezi kutajwa. Imana mahindura amashyi. Ni Mungu msaidia na kusaidia. Haleluya. Ishoboye ibyo ntashoboye. Anaweza jenye siwezi. Igera aho ntagera. Anafika mahali Kumva ibyo ntakumva. anasikia Ikereza amaso. anatupa Ikereza abanyamaguru bari hirya. Haleluya. Barabona ko yabona ko baragwisha mwene data. Baragwisha mushiki wanjye. Amaze bikabavaniye. Ikabakira uruhande. Iyo Mana ireba aho ntareba. Izi ibyo ntazi. Yumva ibyo ntazi. Irambirwa ntiruha. yeye hachoke Imana ko nayikurikiye. Imana ko yazaje mu madini. Ikanyereka Imana ikomeye. Ikanyerekaho. Ikanyereka. Iyo Mana ihabwa icyubahiro. ndani ya jina la Yesu Kristo. Mwene data mushiki wanjye. Ndugu na dada, Ndakuganiriza amagambo ari kuvuga ngo takuzungumzisha maneno gusubizamo imbaraga. kuweka nguvu. Ibiganga bikeneye. Ni wanapa mahitaji. Ni wanapa Gusubizamo imbaraga. kurudishiwa nguvu. Imoto yawe. Imoto ipiki. Pikipiki yako, Bari kuvuga ipiki bari nabo. utanisamehe kusema pikipiki sijaiona hapa, lakini juzi niliona hapa. Ipiki yawe Pikipiki yako ikenewe gusubizwamo imbaraga. inahitaji nguvu, Kubera ntiwaye inyungu kwa utafite sababu huwezi kutembeza bila kuweka mafuta. imodoka yawe Gari yako ikeneye gusubizwamo imbaraga. inahitaji nguvu. Niyo mpamvu uzasanga Ndio maana abafurere bari kuri utakuta sitasiyo ndugu wakiwa bahagaze ku kwenye busheri mafuta wanasimama kwenye bavuga wanja bagiye kunywa gaze. wanaenda Iyo gaze kunywa ni iki? mafuta. Niyo kuyisubizamo imbaraga. Kuweka Abana nguvu. hano na hano Wateule bakeneye imbaraga. hapa Imbaraga wanahitaji zihebuje. Amen. Amen. N'umugore urabyara. Na mke ambaye anashikwa na uchungu ya kuzaa anahitaji nguvu, Kubera amasaha yo kubyara ageze. sababu wakati ya kuzaa inapotimu, Umwana ntakinagire mu nda. mtoto kama hacheze tumboni Akumya zantambara ntazikore. na hafanya ile Nukuvuga ngo kubyara kwa mugore bari. sema kuzaa kwa yule mwanamke inachosha, Ariko sinzi uko Imana ibikora. lakini sijui Iyo umugore ageze mu gihe kama wakati mwanamke Bega anafika migeni. wakati ya kuzaa, Bega amaboko. chia teke, chia Bega mikono, mikono amahoro. chia na Rero sina ngiye usalama. kuvuga ijambo rikuvuga ngo Ndugu Eugene aliweza kusema neno inayosema ibyo zibarya ikuwe inaleta yongere kugira ngo mubone uko mubyara. ili muweze kupata uchungu ya kuzaa. Ibyanditswe byari biratubwira ngo Maandiko nayo inasema igihe cyo kubyara cyageze. wakati inapotimia Ariko imbaraga zo kubyara zirihe? Imbaraga zo kubyara zikomoka kwa Senyeri. zinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Abadukeneye muri mugoroba Wanazitaji kama magharibi ya leo. ihabwa mu izina rya Yesu. Upewe ndani ya jina la Yesu Kristo. Imodoka yawe ikeneye Gari gusubizwamo
Fred, ndugu, na company yuri na kazi yako. Iyo uvuze ngo tugiye kuri break. Kama unasema unaenda kwa Ukajya unapata kantu kakosoma gusa. unakamata Uje kazi nawe unasubizwamo imbaraga. na wewe unahitaji Kubera guhagarara utazisubizwamo. sababu kama unasema uraza guhirima muri company. utaanguka kama Ndabwira abana b'Imana. Abagenzi na Simoni. wasafiri watoka Sayuni tunahitaji nguvu. Esa amagambo ni amina. Hii neno ni amina. Esa amagambo ni amina. Neno ni amina. Herafungo. Chini Abo biringira Uwiteka. Bazasubizwamo imbaraga z'ikiri. wasafirishwa nguvu kama ya tai. Ariko Imana ni gitangaza. Mungu ni mwenye ishara. Bari kibatavuze ngo bazasubizwamo imbaraga Kwa nini z'ikiri. hawakusema watarudishiwa nguvu kama ya ndege? Nuko inyoni Kwa sababu ndege itashobora kuzamuka ngo igere hariya hawezi hejuru. kuruka ifike pale Ariko hapo. ikizu cyo Lakini tai Abrahamu aravuga ati Abrahamu icyo anasema kizu kirazamuka tai inapanda kigakomeza kikazamuka inaendelea kigakomeza kikagenda inaendelea kupanda cyagera hejuru. kufika angani. Goreka ndebe Acha goreka nitazame, ndebe acha nitazame, kikareba natazama, kikareba natazama izindi nyoni zitari kureba. jinsi Nabo wana bafurere hapa bari kuna kureba nabo batari kureba. Haleluya. Kubera twebwe turi abana b'ikizu. sisi ni watoto wa Abana tai. b'ikizwe. Mungu asifiwe ndani ya jina la Yesu Kristo. Yakomeje kukiza aravuga ati Aliendelea kwenye tai, alisema ikizu kibera mu bitare tai anakaa kwenye mwamba, kandi ibyo bitare bikaba birimo amazi. ile nyamba inabubujika maji. Ahubwo ngo ikizu Tai iyo kigejeje mu myaka 40 kama inafika ndani ya miaka ubu 40 umuntu wagutangira guhina amaraso. kinywa inaanza kugunjama, Wamara guhina amaraso Kugunjama. bisobanura ngo urashaje. maana yake inazeheka, Inzara nazo zikigora, kucha nayo inajigunda, amababa nago Mabawa nayo yagatangira gakabura imbaraga. inaanza kukosa nguvu. Ikikora ni igiki Inafanya nini? cya kizu Ile tai n'abana bari kuvuga ngo Anasema. kiragenda inaenda kikajyaho mu bitare inaenda kwenye mwamba, kikavuga ngo anasema zaba hano nitatoka zaba hapa, hano ariko yani mababa nitatoka hapa nikiota kile zaba mababa, hano nitatoka ariko hapa nabonye ubundi muntu nikipewa ingine kinywa ndani mdomo, kigakoza mu mazi nagusa ndani ya maji, kigakubita ku rutare napiga kwenye mwamba, cya kinwa kikaba kivuyeho. ile mdomo inatoka. Ati reka ntegereze Acha nisubiri ubundi munwa nanone ingine mdomo, kigafata n'amababa kamata ile mabawa, kigafata za nzara kamata kigakura ile mikucha, inzara zikavaho. ile makucha inatoka Hashira akanya gato kwa muda kigafata mchache, byayo babishaje kamata ile mabawa ya vanaho kuzoea tosha, kikavanaho tosha. kabwira abateranye Naambia wenye uva bushizi chuki, ayo mahane ile chuki, ile wivu, umujinya ile hasira, amaganya ile kuzozana, ibyo bishaje maze turebe icyo Imana irakora. Mungu atatenda. Haleluya. Amen. Mbese wavuze mu mujinya wawe Sasa wavana mu unawazia hasira yako utapeleka wavana mwene so utamchukua bibi ukazarega yako hano utafuta hapa, hano wajya gusambana utaenda kufanya usherati, unaenda kunywa pombe, abantu bari kukureba Mungu akutazame, utafuta hapa ibyo kweli. byose tubizaneho Tosha, tosha. Kwa sababu Bwana wetu ni karibu. ahamagarira bera Unawaita ahamagarira wateule, bera unawaita ahamagarira wateule, abaturage wateule Imana wanakusanyika. ishurire Mungu ubwenge awafungulie bw'ikizu. akili ya tai. Nicyo kimeze amababa, Tai anaota mabawa, nicyo kiragurutse, tai analuka, nicyo kiragiye. tai anaenda. Mbega ikizu we Ona tai. Branham yabwirije ku kizu Branham alihubiri kwenye tai, na mimi nimesikia napenda tai. turi mu rugendo Wateule rugana wa Siyoni. Mungu, tuko ndani ya safari Nagira ya kwenda ibyo Sayuni. bintu. Ninahitaji vile ibyo vitu. bibaba bishaje, Vile vibao vya kuzeeka, icyo kibaba kile kibao cha kuzeeka tutakubita kile mugende ambacho hautaweza Tutakupita kuruka nacho, mugende. hautaruka nacho, iruhande weka pembeni. umwami wacu araje Bwana wetu ni karibu, gusubizwamo imbaraga, kuwekwa nguvu, gusubizwamo imbaraga. kuwekwa nguvu. Urugendo urimo Safari Ukeneye tunayo imbaraga. inahitaji nguvu. niyo mpamvu ubona umuntu afata urugendo Kwa maana naona mtu anashika hapo Akagenda, safari, akagenda. anaenda ariko haraka. amasaha aba ageze ngo Wakati avuga ati unapotii, reka nanjye nicare nazanire agasoda niletee fanta, umutima gwenda gucika na mimi nasikia nukugira ngo wa mugenzi agarurirwe mu muyaga, arudishie na agarurirwe mu nguvu, imbaraga. arudishie na iyo nguvu. amaze gukubita igikosi cya karigazo Anatumia kopa ya karigazo, agakubita igikosi cy'ubushera tumia yumva kopa ya udahagaze mshera, imbaraga nasikia agakomeza tunapo
urugendo wanaendelea safari urugendo kwa sababu dukeneye imbaraga inahitaji abasare bateranye madada bakeneye waliokusanyika imbaraga wanahitaji n'umuntu utazifite kama huna menya ngo hari Mungu ibitagenda kwamba kuna kasoro. haleluya ndabwira bera ngo Waambia wateule usubizwamo imbaraga kuwekwa ndani nguvu. Eliya amaze kugera hariya amaze kucaho Alipofika pale ambapo aliua wale Yezebeli alirukanse cyane Yezebeli alikimbia. Ahabu alirukanse cyane Ahabu alienda sana. ajya kubwira Yezebeli Alienda kwambia yewe Yezebeli. ibyo noneho yari yakoze byakomeye Eliya amefanya ni yamaze maajabu. kumvira nkuru ngende ndihuta Sikia habari nyingi amabwira byose murabizi wote mnaijua. amaze kumvira nkuru Sikia ile ati habari. umutwe wa Eliya Hii kichwa ya Eliya ni umurara ku mutwe kama inalala yewe sinamye sijui. Eliya mukumvira nkuru Eliya aliposikia hiyo habari bari abantu bameze nk'aho kwa watu kama sisi bikiraga mu mwuka walikuwa wanaingia ndani ya bageze mu choo mubiri kwa muda kidogo wanaingia Eliya ndani ya hano hirya choo. Alipotoka pale Shubi uriya ndio ule arirutse anakimbia. Eliya kugana he Eliya unaelekea wapi? ndi kwiruka Ninakimbia. umugore atumye wiruka Mwanamke anakukimbia. kugira ngo agikebe Eliya ntabwo niruka nikimbie. ntazagaruka Utarudi. wenda buri mu cya kabiri Hii kikuta kama Eliya arirukanka Eliya Eliya aragenda Eliya aragenda ageze mu ishyamba alipofika ndani ya ariko pori yabanje gusiga umugaragu we hahandi acha mtumishi wake afata pale. urugendo rwa wenyine Shika safari ya ndabwira abateranye Mwambia iyi nzira ni yawe wenyine uzajyana n'umugore abana reka na data watoto kubera hapana. na mukristo Kwa sababu ubyara abakristo wa Kristo. amen uzabyara abana b'amabanga Kuzaa watoto wakiwa mabani. uzagira umugore w'amarayi Utakuwa mke, utakuwa na mke kwa uzagira hapa. abana bari bashindikana Utakuwa na watoto wa uzagira kushinde. umugabo ajyana mu mabara Utakuwa na mume, ariko utakuwa na ariyo wewe yahamagaye haramu. imbaraga Tunahitaji Mungu. ari Imana ahamagaye Wale ambao imbaraga tunahitaji Mungu atupatie nguvu ndani ya jina la Yesu Kristo. Eliya arabyama Eliya alilala munsi y'igiti cy'umurotezi chini ya mti arasinzira alisinzia. murarangicawe Mwanamke ataniua. yagiye kumva yumva Aliposikia marayika araje alisikia malaika anakuja. afata ibyo kurya Alikamata chakula. akubita hariya Aliweka hapa. afata agacuma k'amazi Alileta kibuyu cha akubita maji. hariya Aliweka hapa. Eliya Eliya. Eliya Eliya. Eliya we Eliya. nanjye mbwira abateranye Nami naambia wenye reka kusanyika. gutinya dufite marayika Usiogope tuna reka gutinya malaika. dufite marayika Usiogope tuna reka malaika. kuhuza amagambo Wewe usinenene maneno. barandose Waliniloga. bana nagiye kwa Walinilogea reka kwa kuhuza amagambo ufite marayika ushinzwe urugendo rwawe Shirikisha safari yako. abyutse Eliya Eliya anaamka. Eliya arabyuka Eliya anaamka. agiye kubona Alipotazama abona agacuma aliona k'amazi kibuyu cha maji. agiye kubona Alipoona abona n'ibyo kurya aliona chakula. Eliya ati Eliya alisema kone nahwereye nilikuwa nahwereye Eliya arariye Eliya anakula. Eliya arariye afata twatuza soza Sasa ile maji. ndikubwira abana b'Imana Naambia urugendo rwa Eliya rwagiye gusubizwa mu imbaraga anahitaji kuweka ndani nguvu. amaze kurya Alipomaliza yumva kula arakomeye alisikia nguvu. yumva arakomeye Alisikia nguvu. Eliya afata urugendo Eliya alishika safari. waruka Jeuri anakimbia. iyo nda Ile tumbo kwiruka yake kumbarire iko nakimbia. iyo nda Ile tumbo yake ayigendana iminsi mirongo ine n'amajoro 40 na usiku 40. urugendo rw'abariye Safari na watu ambao wanapiga. Kukula wanabakia. Wanabakia ndani ya ukiwa. bene data mushiki wanjye Ndugu na dada. urugendo Hii safari. urugendo rw'abariye Safari ya wale ambao wamekula. Eliya rero Eliya sasa. ibyamubayeho urabizi Ndio vilitendeka kwake. uko Imana yaje kumusura Yesu urabizi Mungu ariko alimtendea. ndabona bigambiriye Kwenye nilikuwa na umukanya amaze kurya yakomeje urugendo bisobanurwa ngo maana yake urugendo safari abasere wadada wa ndugu bakeneye gusubizwa mu imbaraga anahitaji kuwekwa nguvu. sabaga muri hano Hii ni neno niamini. nawe ukuyumva wowe Na unasikia wewe mwenye uko nyuma. Imana ibaha umugisha Mungu mu awabariki. izina rya Yesu Ndani ya jina la Yesu Kristo. bene data bashiki banjye Ndugu na dada zangu. ikintu kizatuma utagira imbaraga Kile ni kitaacha na hutakuwa na nguvu ni nini? ikizaguca intege mu rugendo ni Kile iki kitakukata tumaini ndani ya safari. ikizatuma Imana Kile kitaacha igutera umugongo ni Mungu iki anakutupia mgongo ni icya mbere nini? ni ishyari Cha kwanza ni wivu. icya kabiri Cha pili ntiwigira intwari zo guhiga bene kujifanya shujaa ya urupfu rwawe ruzaba rwarangiye utakuwa umefariki. umva umwanzi w'abakozi b'Imana Kiwa adui ya watumishi wa Mungu. n'abanyafurika se Abanyafurika se. atatu n'abatumishi Hano ntabagore. wabonye abahanda batagira se
Uliona watoto wenye hapo. Wigeze ubona abantu batagira iyo bahurira. Uliona wenye hapo. Nongera ndabwire ngo abazatuka abakozi Dawidi yishe Goliyati. Alimuua Goliyati. Indirimbo ziracuranga. Noneho Sawuli yishe igihumbi. Sauli aliua elfu. Ariko Dawidi ameua elfu 10. Umutima wa Sawuli urabyimba. Moyo wa Sauli kavimba. Aba nk'akamemba. Alikuwa kama mwewe. Uwo muntu nishinda amajwi n'indi. Yule nani ambaye ananishinda na sauti? Yule ni nani mwenye ananipiga kura? Kandi ni umwana. Na mimi niko mfalme. Imana ni Imana yabicisha bugufi. Imana yabicisha bugufi. Wenye wanajivuna. Abibone. Wenye wanajivuna. Bose zabatera. Wote tuwaangamiza. Buhembo. Tangu ile sasa Abaye adui. alikuwa adui. Amaze kuba adui. Alipokuwa adui, Baba bamwangiye aho Dawidi ari. walimuonesha kwenye Daudi ambapo wanajivuna. Mwaramuhize. Dora na muinda. Mwaramuhize. Dora na muinda. Noneho Sasa. biri kutubwira ngo Biblia inasema ajya gutwikira ibirenge. alienda kwenye choo kidogo. Abamaze iminsi mu mesaje n'abantu bakabyumva. Wanamaliza masiku. Ajya gutwikira ibirenge. Akaenda kwenye choo kidogo. Hanyuma Dawidi Nyuma Daudi araza buhoro. alikuja polepole. Buhoro. Polepole. Ibara yagenda urweme Kama alikuwa ameenda na wembe yani arakata. kata. Amaze gukata. Kata, alikuwa kata. Abaragifasha. Alikamata ile kipande cha joo. Undi nango yango ngo umunsi kagaranda maye. Siku ya leo hata niponga. Kera twararimbaga ngo Zamani tulikuwa ushaka amahoro. tunahitaji Indabera b'Imana. Ushaka amahoro. Inda basimba. Ushaka amahoro. Inda basimba. Ushaka amahoro. Inda kutuka gatoki. Abakozi tuwashate kidogo watumishi wa Mungu. yewe uneri we. Uneri. Agasha. Sasa Ikuja kumunari ndani bose. mtu anamchunga mkubwa mama wake. Bila sauti natoka. Ujariguri vile. Nona samani. Sasa mfano. Haje imbaraga za kweli. Kama mimi kama torotoro unaniua kwa nini? Yewe uneri we. Uneri. Warukwiye gupfa. Ungelikufa. Haba ari kumuntu ari ndagashero. Haiko vile wanalinda Bwana. Dore. Ona sasa. Na wajya gucabuka. Wakati alipotazama. Yewe Dawidi we. Daudi. Mudushika gukira. Utaishi milele. Ugirira mwene twaishe. Kuwa na wivu kwa ndugu zako. Imani za mkure. Mungu atamzidishia. Hakuna imodoka. Atakununua atajenga. Abana baragize amashuri. Abana baragize amashuri. Watoto wamalize masomo yao. Bambara za ndiguri. Wavalishwe Yao jeti. mwacha Na nyameo. wewe unapekenya mengi. Arakuja. Kabiyere. Unaona watendea Mungu. Ariri. Kuna vitu Zatuma umwuka wera kuva. ambavyo itaata kuondolewa kwako. Imbaraga zigenda. Utafanya vitu nguvu ziondoke kwako. Imigihe. Siku nyingine. Kandi siyamaze kumubabarira. Msamehe. Bata amatwi ari mu rupfu ntabwo guma. Masikio yako na upepo haisikii. Batuza ibuka n'umwana Mungu wiza ambaye yawe. anaambia hata kama Batamuka bazanapfa. watakufa watakufa. Ntabwo bazagaruka. Haleluya. Nasema haleluya. Yigira ku munyana. Fanya mtu ajerewe. Ari kubyina rero. Kwigira menya kuri umunyamubiri. Mtu wa kimungu. Nawe Imana yaguze amaraso. Wewe Mungu alinunua kwa damu. Kuna vitu bizatuma umwuka wera agenda. vitaacha Roho Mtakatifu anakimbia. Ikindi gihe Wakati ingine aragenda alienda akiwa akimuwinda, maze Dawidi kisha Daudi aragenda. alienda. Bibiri kuvuga Biblia inasema Imana ibakubita ibitotsi. Mungu aliwapiga kusinzia. Biruta bya bindi byo Asheri asinzira agavuye ku Usingizi mzito kushinda ile ambayo Ashera anasinzia wakati anatoka. kubera abaye kaza agasinzira ibyo Sababu ambaye anatoka kazini anasinzia. Dawidi yarakubise ibitotsi bya bindi bya Aliwapiga usingizi ile ya kusinzia kabisa.
kabisa. hanyuma Kisha Dawidi araza Daudi alikuja afata icumu alikamata mkuki, yasinziye alikuwa amesinzia, amuvanyemo intwaro alitosha silaha. yewe Abuneri we Abneri, bimeze bite? inaendeleaje? arongera asaba imbabazi ati Aliongeza kwa mwana wanjye Dawidi mtoto wangu ntabwo uzongera kukuona mara tena, kuko namenye yuko kwa sababu nimejua ya kwamba ufalme ni wako. usezerane mefure Tuagane, niambie neno moja tuagane. Nilikuwa nakuenda bila kujua. Tangu leo uniambie kama utahurumia jamaa yangu, numara gufata ingoma kama utakamata utawala. uko imana izamura abantu Naona jinsi Mungu anapandisha yo wigize kwari yo gukora ibyaha kama unajifanya sujaa, Imani kufanya kushiriki matatizo, wangu. Mungu anakuweka pembeni, anakamata yule dada wa mwisho, ikagenda imwereza imbaraga anapatia Mungu, agatsinda ibigeragezo anashinda majaribu. kubaganirwa ngo Unawazungumza weka ndani nguvu. Sawuli rero Sauli abafashije alishika njia, abaza ulimu rekada aliuliza ulimi, hapana. mu ndoto rekada Ndani ya kuota hakuna, mu yebashwi ndani ya maono hapana. uzicyo tugiye gukora Unajua chenye tutafanya? ngira ngo ari umucuzi Niambie fasi kwenye kuko mtu wa kupiga ramuni. Sawuli ugeze igihe cyo gucunisha Sauli unaenda kupigisha ramuni. Imana yakuretse Kama Mungu amekuachilia, Imana yakwanze kama Mungu amekukataa, unywa na manyinya utakunywa na pombe ukagira ngo ukunywa karigazoke na wazia unatumia katika soko. maze tuzabona amarero Utapata sasa ndani. bamaze kwigira intwari y'ibyaha Unajifanya sijaya wa baguhugura wangu baguhugura wangu igihe kizagera uzaba uri hamwe na mukecuru utakutana ukiwa na mkongwe. ndabona amadolari gute Itaona pesa namna gani? isomo cy'abafilima kirihe Mkutano wa filimi iko wapi? ni kugira ngo mbone ubutunzi vuba vuba Taji mali Imana yarakwanze kukatana. nongera ngira rero Niwaambia ahirwa bazayinama bila kuweka pembeni miungu mingine. agiye kuraguza Anaenda kupigisha ndamuvurira Samweli walifufua Samweli araje Samweli alikuja. ati urabizi Unajua? kwamba mnanichokozea nini Unawanyendeleza. Yesu ntabwo muzi ko wewe mnanichokozea nini Unyendeleza hichi. nyamara umukecuru yamanje kumubaza Yule mkongwe alimuuliza ko tuzi ko Sawuli yavuze ngo azica abazaragura bose kwamba Sauli alisema wenyewe watapiga na Mungu atauawa. uraje uwitanga ntacyo uzaba Ninakuapia mbele ya Mungu ubu wari kubwira ni Sawuli Naambia nani ni Sauli. Sawuli nawe ari kuganira Sauli anazungumza pamoja amasaha na yarageze Sauli timu atangira kujya kuraba alianza kwenda kupiga na Mungu. Samweli amuhaguruka Samueli wakati aramubwira tumva alimwambia kwa kundi nagiye niko mbyutse meze nakuye n'ubuhanuzi ndazuka n'ubuhanuzi nakuye n'umukozi ndazuka n'umukozi ibyo navuze sinzabigaho yeye nilisema sitatoka rero ikiganiro cya Samweli ona msimamo wa ariko abantu Samueli. ba none Lakini watu bari wa kujya leo muri Amerika wanaenda bagenda Marekani gutera hawataweza kukusanyika. ariko nongera nkubwire ngo Acha nikwambie ikiganiro cya Samweli msimamo wa uko yapfuye Samueli niko jinsi yavuze alikufa ndio vile alifufuka. aramubwira ati Alimwambia Imana yaguciye ku ngoma Mungu alikutosha kandi kwenye ejo mu utawala. gitondo weho ni famiye ale Kesho asubuhi wewe na ale kuje kubera Imana yarakwanze Mungu amekukataa. ariko nongera nkubwire ngo Acha nikwambie ibyo bimenyetso ile byo alama kwigira indwara kujifanya byo gukora sujaa, ibyaha kufanya ibyo dhambi. abafurere badakora Wenyewe ndio ibyo abafurere wanafanya. batamwa Wenyewe ndio ibyo abafurere watumia. batagenderamo Wenyewe ndio wewe watagenderamo, utabigenderamo watembea wewe kwa azagenda Roho Mtakatifu atakimbia. bararika bateranye Na walika wenye kusanyika kuwekwa ndani nguvu. Samusoni bamunogoye amaso cyane Samsoni walimuondoa macho ulimi. bamunogoye amaso Walimuondoa yaramaze macho kumenya ibanga wakati alivunja siri. amaze kumenya ibanga Alipovunja siri, amarasa amaso bayavana macho waliondoa. bema Samusoni watubwira kuzazira mazuwa Samsoni tuimbie kwa zile nyimbo za kweli. ndibutse Nakumbuka. ndi kumwe n'umwami Yesu ntabwo nzatinya goshama n'umwuka nzandirimo z'abafurere ndari Zile kuziririmba nyimbo za wadugu na mbega Samusoni batangira kumushinyagurira walianza kumdhihaki. bamugira umusya atangira gusya Walimfanya mtu wa hanyuma Biblia itubwira ngo Biblia inatuambia arataka mu mutima wakati aravuga ati yose yewe abarira wowe amaso yanyu nilipia kisasi macho yangu. afata ibisingiti bibiri Alikamata vingine ateganiraho viwili ateganiraho akasimamia. aravuga ati
alisema ndakwinginze Ndakusihi. ibyo nakoze byose mbabarira matendo yangu yote unisamehe. Watu wote bari bashungeye kuwa bari bashungeye wametazama Samsoni Samsoni nawe umufurere wako ndugu mbega bari bamaze kuko baje kuraga n'amafaranga walikuwa kama vile abo bose bari baje kureba Samsoni walikuwa wamekuja kuona Samsoni akiririmba akihana yumva imbaraga ziraje asikia nguvu yumva akabaraga karaje asikia nguvu yumva amavuta garaje nyuma aratangira arafashe aratigisa araterura chini. Biblia inasema abantu bapfuye icyo gihe watu ambao walikuwa walikuwa wengi kuliko wale ambao walirudishiwa nguvu. yabwira batereje Imana iragaruye imbaraga usubizwa mu imbaraga kuwekwa ndani nguvu. wabatijwe utinya icyaha Wewe ulibatizwa ukiogopa dhambi. kuririmba kwawe kurihe Imbaji wako uko wapi? zambyino zawe zirihe Ile kucheza iko wapi? Ile kushangilia iko wapi? hajya byagiye he Ulienda wapi? uwo mwambari ku ngoma byagiye he Ulienda wapi? uyakajya agakubita indirimbo Ulienda naweka uriya kubita indirimbo unapoweka nyimbo wabaye bose mbere uri bose ulishatajiri. Wewe huko miungu niyo tubwira bose na kuabudu. Imana yakuretse hakiri kare Mungu alikuacha tangu awali kwa sababu ndani ya jina la Yesu Kristo. amasaha ageze Saha inatimu gusubizwamo imbaraga kuwekwa ndani nguvu. gusubizwamo imbaraga Kuwekwa ndani nguvu. Elisa yajyanye na Eliya Elisa alienda pamoja na ariko Eliya. yanga kugaruka atahawe imbaraga Alikataa kurudi bila kubera kupewa bambutse nguvu. Yorodani Kwa sababu akubisemo abona ko Yorodani yaye aliona jinsi Yordani hanyuma inakuwa. uko iminsi yari yarigezeho kugeza Jinsi wakati siku za Eliya zilikuwa zinakaribia za kuja arataka kuja. ati o Alilia. senyeri we Bwana. wowe wa Isirayeli Ilikuwa amagare n'amashyaka n'amafarasi kinga na farasi. iyo yagiye kera ariko amahirwe ga Elisa no kunagira umwitero amaze kubona umwitero Alipopata ile joo aravuga ati Imana ishimwe alisema Mungu ubwo mbonye ashukuriwe. umwitero ibintu byose birashoboka Vingine vyote afata vitawezekana. urugendo ageze kuri Yorodani Alipofika Yordani akubitaho amazi gamuhindura maji ilimpatia Elisa Elisa yasubizwa mu imbaraga kuweka ndani nguvu. aho urazikeneye Naona itoshi. Itoshi. yamanutse Beteli Alishuka pale Yamanutse Beteli. Beteli. Alishuka Beteli. yamanutse Beteli Alishuka Beteli. amanuka Yeriko Alishuka yambuka Yeriko. Yorodani Alivuka ari Yordani. umunyantege nke Alikuwa mzalendo. yagiye kugaruka agakora umunyembaraga Alirudi akiwa mwenye nguvu. Imana yahaye Elisa imbaraga Mungu aliyempa Elisa nguvu. nizihereze umufurere wateranye Aipatie ndugu aliyekusanyika na ndani aliyekusanyika ndani ya jina la Yesu Kristo. haleluya amasaha ageze Saa kugira ngo inatimia buri muntu wese ili kila mtu ahabwe apewe nguvu. bene data bashiki Wandugu na wadada zangu, ese tuvuge kimwe tuseme nini tena? igihe cyose uzigira intwari Wakati yote utakuwa sujaa kufanya dhambi, abandi bagaterana wengine wanakusanyika, wewe haupatikani, abandi bakaririmba wengine reka wanaimba, wewe hauko, bagashyigikira umurimo w'Imana w'amateka shuhudia kazi ya Mungu, lakini wewe hauta. ukuko ibyo bakora byose ntawe bigukozeho Matendo yao yote haitakugusa kama upfukama wiriza ubusa wende uombe ushinde Hari ikintu kwa kitagendeka. maombi. Kuna kitu Wewe dushinzwe chenye tunashurutishwa gukora ibyo ijambo ry'Imana jinsi ridutegeka. neno la Mungu abera linatuamuru. b'Imana Wateule wa Mungu abateranye waliokusanyika, Imana ihereze umugisha. Mungu awabariki Yesu Kristo. ndani ya jina la Yesu Kristo. harya mwasomye amagambo ari mu gitabo cya Yosuwa Mlisoma maneno ambayo yanaandikiwa ndani ya kitabu cha Yesu. mwumva ukuntu Yosuwa yahanganye n'abagabo batanu Mlisikia jinsi Yoshua alipambana na wanaume mwumva watano. ukuntu Yosuwa yahanganye n'abanyamahanga bitanu Mlisikia jinsi Yoshua alipigana na wanaume harya mwasomye watano. ibyanditswe mwumva ukuntu Mlisoma abo bagabo batanu bose yabakubise jinsi wale wanaume tano waliwapiga. kuko yari afite isezerano Walikuwa na ahadi. Imana yaramubwiye ati Mungu alikuwa amemwambia nzabana nawe nzagendana nawe nzagumana nawe haleluya uko nabanaga na bose nzabana nawe haleluya imbaraga yari afite nguvu ambazo imbaraga zawe zikuombe nguvu zako. nawe sinzakureka Jinsi hakumwacha naye hata jinsi sikumwacha nawe sitakuacha. hararwana Alipigana. bigeze aho Ilipofika wakati raporo iragiye ripoti Igera kwa ikipanda Segera. ikifika mbinguni, igera Mungu alisema
bari gucokoza umugaragu wanjye, Walimchokoza mtumishi wangu n'ubwoko bwanjye bwanjye none ambayo nilifaidika nayo. Mikaeli bari manutse. Mikaeli alishuka. Mikaeli niba Mikaeli agiye alienda afata ibibuye alikamata mawe ararimbura, amaze kurimbura akaanza alipangamiza, abaraje alikuja kubita mu mutwe, anapiga kwenye kichwa. kana mu biye gavuye Hii mawe inatokea wapi? uzamwana abana b'Imana Apiganisha watoto wa Imana Mungu. nawe izamufanya Naye akampiganisha. yaruye Ile mawe arabakubita aliwapiga mu mutwe ndani ya kichwa. kuna baba yewe Ninaumia. babaye gute Naumiaje? ari nabo niki Hakuja abari kwanga iyi mesaje wenyewe wanakatana ujumbe, wenyewe wanakatana abari ujumbe, kwanga kwizera wenyewe wanakataa kwa ntacyo Mungu, bari babona. hawajapata kitu. hariho marayika Kuna malaika ushinzwe urubura, ambaye anashurutishwa hariho marayika na ushinzwe umuriro, mwenye hariho marayika moto ushinzwe ambaye anashurutishwa, lakini aho yaguze amaraso mwenye alinunua kwa damu. Wewe tutakuwa tumefika, barahonda ngo twagiye atapigwa na tulishaenda. Hakuna mapigo ambayo itafika kwenye bibi harusi. Bibi harusi atakuwa amenyakuliwa. Haleluya. Amen. hanyuma Kisha Yosuwa aravuga ati Yoshua alisema, ku munsi ndikona kugiye kwira vuba mbona siku we simama pale baramwezi simama urukumukuru bari gutegeka kubera barabana b'Imana walikuwa wateule. haleluya maze Kisha baragenda bisha mu muvumo, walienda kujificha kwenye pango. bamaze kwisha mu muvumo Walipojificha kwenye pango, bababwira ahantu ho bihishe. waliwaambia kwenye wanajificha. Yosuwa aravuga ati Yoshua alisema, abo mubareke wale muache ubwo buvumo bagiyemo ile pango ambao nani wanaenda barapfiramo, ndio kwenye aho watakufia. ubwo buvumo bw'uri kwihishamo Ile nani bwo pango ambayo uzabapfiramo, watakuta ndani ndio aho hantu kwihisha nani uzabapfira, abo bapagani, abo batizera, aho ngaho pale urukundo ari mukuru kwenye kuna kukokota, aho hari urupfu pale kuna mauti. barabafata, Waliwakamata, bamaze kubafata walipowakamata bari mu buvumo walikuwa ndani ya pango, babavanamo. waliwatoa. Yosuwa ngabamanika ku biti, Yoshua aliwatundika kwenye igeze nimugoroba Ilipofika ari mu magharibi, buvumo musubiremo, murudie ndani ya pango. abasiga umwo Waliwaacha babegekaho ibibuye, waliweka nani bene nyuma, nako bashiki banyu wandugu na nababwire nani, mbabwire waambie Yosuwa yari yashurijwemo imbaraga. alikuwa amewekwa nguvu. Ese nawe urazikeneye? Na wewe unahitaji nguvu, Ese nawe na wewe urazikeneye? unahitaji nguvu, Imbaraga z'abagenzi, nguvu za imbaraga wasafiri, z'abafurere, nguvu za wandugu, imbaraga z'abasere. nguvu za wadada. Twasomye ngo Tumesoma icyakora muzahabwa imbaraga mutapewa nguvu umwuka wera n'abagabo. Roho anapowashukia. Amen. Amen. Ni ukuvuga ngo izo mbaraga ni imbaraga z'umwuka wera, Nguvu za Roho zikora zite rero? Watumikaji, zinesha abadayimoni, nashinda mapepo, zigutsindira abadayimoni. nashinda madayimoni. Haleluya. Iyo wananiwe Kama izo umeshinda, mbaraga ziragukomeza. hizo nguvu Iyo zinakuimarisha. wacitse intege Kama unataka barakukomera. Roho Mtakatifu Haleluya. anakuongezea. maze ukavuga ati Unasema, ko ndi kubona waburayi Bwana, ariko nimeona umunezero. mbona unafurahi? Izo mbaraga Zile nguvu zikora n'ibyishimo. zinakupatia na furaha. Wapishije Mbona umekwisha? abandikubona urukundo. Naona unacheza. Izo mbaraga Zile nguvu zikwemeza ko muzabona. kubalika kama mtaonana tena. Izo mbaraga Zile nguvu ni imbaraga z'umwuka wera. ni nguvu za Roho Mtakatifu. Imana yazifashe. Mungu alikamata, alipatia Iyo kanisa mpamvu lake. mwongera mwikomera amashyi. Ndani ya jina la Yesu Kristo. Usomye igitabo cy'Abatesalonike Unaposoma kitabu cha Wathesalonike ba kabiri ibice bibiri wa umurongo wa pili gatanu, sura 2 mstari wa 5, Pawulo aravuga Paulo anasema, ndabashimira cyane ninawashukuru sana yuko ijambo ry'Imana mwakiriye sababu neno la Mungu ambao mlipokea mutabyakira n'amagambo gusa, hamkupokea kwa ahubwo maneno, bali mwabyakiriye mlipokea yerekejwe n'imbaraga. kisindikizwa na nguvu. Haleluya. Amen. Mugira ngo muze kubasoma. Unapofika nyumbani, Ndabashimiye cyane nawasifia sana amagambo y'Imana kwa sababu mwakiriye. neno la Mungu ambao Ntabwo ari amagambo mlipokea yashe, si maneno ya ntabwo ari amagambo ya Asheri, si Eshe, maneno ya ntabwo ari Asheri, amagambo ya Hamenya, si maneno ya ntabwo ari Hamenya, amagambo ya Jera, si maneno ni ya amagambo ya Gerani, Sege. ni maneno ya Mungu. Mwayakiriye rero. Kama mlipokea, hamkuipokea kama maneno pekee, bali alikuja, ilikuwa inafunikizwa na nguvu. Ile nguvu zinesha abadayimoni. nashinda wa pepo. Egera hepfo. Shuka chini, Bonde turete nibyo. bila hata hili Kwizera kwanyu, imani yenu, kwizera kwanyu imani yenu
ntabwo ari Abatesalonike si Wathesalonike. ni mwembi kubwira kwizera kwawe imani yenu, urukundo rw'abasore pendo ya wadada bahano muri na Yasa hapa ndani ya hii wageza kanisa kura ilifika mbali, ugeza no muri Afurika unafika na Afrika. abasore bahano Kwa ndugu wa hapa, muze kwita jinsi mnajitoa ibyo bikorwa byanyu na ile matendo yageza no mu ijuru pana ilifika mbali. nabashimiye kwizera kwawe Ajili ya imani yenu si maneno bali na kulichukua imbaraga namukeneye Mungu na zikazi Mungu alipitia ndani ya jina la Yesu Kristo. amasaha ageze Saa inatimia imbaraga tuzikana na sisi tupewe zile yeni nguvu. data Kwa batuwe ndugu wapendwa, izo mbaraga zile nguvu, izo mbaraga zile nguvu, izo mbaraga zile nguvu, izo mbaraga zile nguvu. bari kugenda Wanaenda, bari kugenda wanaenda. uko muri kwirukangana Mbona mnakimbia? tujye kwa sawa Tunaenda kwenye makutano. none mama Sasa none mama sasa mnipatie. none banone Nitazame ifeza kazo pesa sina. ariko nategeka Lakini naamini baje kubona kama ni chema cha Mungu anaona kiumbe kinaamuka. yagarara Petero Asimama yagarara Yohana Asimama na Yohana. Asimama. baraza Lakini kibaye ni nini ambayo inafanyika? Petero avuga ati Petro alisema, mureke kututumbira usitutazame. kana kwibaza byinshi Usijiulize mambo wao mengi. kama mama Yule Bwana ambaye amefufuka. Yule ambaye niliuawa. waangie kuzuka Oh, yule ambaye amefufuka. amanze Ulimkatala, itamo ulichagua abahereza umwicanyi kuwa wapapatia wakuuaji, waliwafunia muuaji. Yule mlimkataa mkemwona. Sasa kwizera hawe n'uwo imani ambayo amepewa na yule Ndio bitumie. ndio inaacha amesimama. Amen. iteraniro ratanga Kusanyiko lote walikuwa neza wameshangaa. neza 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 Kwa kweli bigenze bite inafanyikaje? izo mbaraga Zile nguvu Petero Petro mu bafurere bari bafite ndani ya wandugu ambao Nibo walikuwa wa mbere. wadhaifu Wa ndio mbere wa kwanza. wamuserera amusha nyumba. Na yule dada alikuwa anamzidia nguvu. uhakanye umwami Mwenyewe alikana bana bateranye bose bari bamurusha imbaraga wenyewe walikuwa Nibo kwa munyamenye mu assemble ariko natangaye lakini ariko gusa n'ibirema anasimamisha kiwete aliyeahidi atafanya ishara gusubizwamo imbaraga kurudishiwa nguvu, gusubizwa imbaraga kurudishiwa nguvu, gusubizwamo imbaraga kurudishiwa nguvu. amen ibice bibiri Sura 2 by'abakorinto turarangije ya Wakorintho, by'abarabye byakozwe n'intumwa Matendo ya Mitume turarangije tunamaliza. umunsi wa pentekoste usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima niba utari mu mwanya umwe n'abafurere Kama uko kwa nia moja pamoja na wandugu, ukaba utari kureba nk'abafurere kama utazame kama wandugu, ukaba udahuje umutima nk'abafurere kama mkutanishe moyo kama wandugu, Roho Mtakatifu yuko mbali nao, bari mu mwanya umwe kwa ndani ya nia moja, bahuje umutima wakikutanisha moyo. kandi Tena imana yarabagize umwe Mungu aliwafanya kuwa mmoja. nibigera igihe kumva yuko Inapofika wakati udakunda unasikia kama ufungwe na dada pamoja, kupewa nguvu itakuwa bakimara kuba umwe walipokuwa mmoja, bakimara kuba mu mwanya umwe wakikuwa kwa nia moja, bakimara guhuza umutima wakikutanisha moyo, umwuka wera aravuga Roho Mtakatifu alishuka. abafurere bateranye Wandugu n'abasore waliokusanyika, bateranye wadada waliokusanyika, Imana nimeguza n'abafurere Mungu awapatie kukua na Imana nia moja. nimeguza n'abafurere Mungu atupatie kuwa na nia moja. ibyo Imana yasezeranije Yenye Mungu aliahidia birasohoye. inatimia. Haleluya Amen. abera b'Imana Wateule wa Mungu, Imana ihereze umugisha Mungu awabariki mu izina rya ndani ya Yesu. jina la Yesu Kristo. turangirize mu gitabo cy'abaroma Tufungie ndani ya kitabu cha Warumi amen 13 13 abaroma 13 Warumi 13 12 kugeza ku 14 12 hadi 14. reka twasome twumve Amen. 12 12 abaroma Warumi ibice 13 sura umurongo wa 13 12 mstari wa 12 tumanuke hepfo utashuka chini. ijoro rirakuze burenda gucya nuko twiyambure imirimo y'umwijima twambara intwaro z'umucyo Amen. tugenda n'ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo tutagira ibiganiro bibi tudasinda tudasambana tudakora ingeso nini tudatongana kandi tutagira ishyari Amen. ahubwo twambara umwami Yesu Kristo kandi ntimurwaye imibiri yanyu ngibone uko ikora ibyo yifuza. Amen. ijoro rirakuze
Usiku unakaribia. Urenda guca. Uko karibu kukucha. Twiyambure imirimo yose Tujivue kazi zote za giza. Ni wanadamu wanakubali. Na wewe imirimo yose y'umwisha. kazi za giza. Imirimo y'abapagani. Kazi ya wapagani. Unapojivua Umwuka wera. Roho Mtakatifu zitashuka kwako. Usubizwamo imbaraga. Urudishwe nguvu. Abateranye. Waliokusanyika. Mungu awabariki. Shalom.